Hello, gagayam. Sakbay ti amin. Kablawang kay pay itinaragsak a Paskwa nga awan labas. Naragsak a Paskwa iti tunggal maysa. Kaya't sapay kumata, agtultuloy ti kinasalun at tayo akanayon. Ni Apo Diyos timang bendisyon kada tayo amin. Sakbay ti drama makablaawa mampay da Jessa Canares Fernandez, Alberto Cabrera di Taramon Isabela, kani Gesto ni Ballesteros di Ifugao. Kapadasan ni Kabsat Vanji san napudnoanagan tintay drama kastitiko nana. Dirma ng biyanang, kababain man nga ibagang nga may saak asado. Kat no dilawan dati kinasadot ko agungatak. Kat umanayan a pangapapaak iti kabalay ko. Adon abalay tinakipagyanak, tawan makanos kanyak akabagyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Anya kayo matananang? Bimakbakitan kayo at chismosa? Nagalas kat ti kasta pa nagsasaom kanyak nga inamon, Banche. Kasano? Nagalas taramid yo. Apya mapan yung istoryahan nga wan araramidak diti balay. Ibagbagayo pa yung maladladawak nga agririing. Chis-chismisan da kadagiti kakaruba. Ay agdamag da nga ro, di bagagtag paiso. Saan ko nga ichis-chismis? Sungsung batak laang dagiti damdamagan da. Makita damo nga min nga wan aramidem. Maturog mangan laang, Banche. Katgaputag damag da, ibagayo matan. Imbes sa protektaran dak nga anak yo. Nupod no napatagak kada kayo nasaya at ipadamag yo kadakwada. Nay, anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, Banche. No kasta taramid yo, nasaysaya at lang agtalawakon. Ay makamu ka. Kanayon mo nga ibagati kasta. Iso ang makamu ka. Wun, di kay madanagan, tagtalawakon diti balay. Awanan ti ungungtan yo. Awanan ti chismis yo. Umayak man pa'y nagbakasyon diti balay yo, Uncle Atong. Isarak kong isa nga sa ako abado. Oo na. Apay nagapam. Ay, ijay balay Nagapa kami kaninanang, iso ang nagtalawakon. Kanya, apay nagapa kayo. Chismosa mga minjay kabsayo. Ichismis na amin na makita na kanyak. Anya matikas di nga ina. Ichismis na ultimo anak na. Adaya magkasta. Ha? Chismosa na dya kabagis yung. Imbak-bakit na tiki na chismosa na. Anyat inchismis na aya. Abangan no agpay sumay. Nagpaiso nga masapul aya mapanay si istoryan kadagiti tattao ti mapaspasama ki balay. Hay! Masuronak. Ay, Uncle, ada na lami sa danumiyaw. Anday jay ref. Diyos nga'y, ada. Lukatam jay ref. Ada amin ni jay. Ay, nasayat nga rod. Uminuma man iti na lami is. Barang bumaaw basit ti pudo ti ulok. Aldawan, ngam di malagring jay ka nakamon atong. Napuyatan siguro Say di na panak imisbo iti parbangon kat nakariing pailaan. Alas 3 iti parbangon nga magsel-selpon pailaan. Mala, umunata nga ruda na mamigatan ay adapay papanak. Sige, aggao ka nga rudan bakay. Ay na, anyat masidangay, Uncle. Ay, manakaring kamot gaya man. Aday dyan namin saan ti masida. Ingka mga anay. Naalandawan ka nagriing Nasapa kay di pa'y dahil pa nagriing ko, Uncle. Anya? Alas 10 ni tagsapa, nasapa ko ng kitden. Kaumag. Ay, napanan na tirita nga Napan nakilwalaw. Naimbag pa'y ka dahil diyang asawa yaw, tama naglualaw. Kan sana marites. Sana kas kaninanang grabe ti kinachismosa na. Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na kami na mangagkan makita na di balayon. Bakbakatan. Inkakit mga anay. Uray adda kam maligya inam. Respetwem ta inamlat ta day jay. Makapasuron mo nga minti style na. Nay, una yan ti kasta ala nga mamangmangan banjay. Nakangato tamay sasakam. Sapay nakasurpang ka. Anya mo dito nga itlugan, nagapgad. Itlog lang arudan, nagapgad pa'y.
Asino tinagluto ititlogan tay? Kasyak apay aya. Nagapgad. Ha? Kitaan nyo magbasit ti panaglutluto yung atan Diyak kaya tinapgad. Husto laang mag. Kasta matasigod ti timpla mi kanya ang kalmaw. Napgad nga road. Pati man ang jalinuto yung idirabya dinangdang. Nagadot bugong na nagapgad. Ay kat mangluto kay ti sabali si dam No din mo kayat ti lutok. Ay, masadutak. Manglukatak langan iti dilata. Adda dilata yaw. Adda dita istantay, mga lakalat taditan. Mga lakay mutan tada kay tinakata, darante. Jak makatakdaran. Nakapwesto akong dito sango ti lamisaan kat. Adda sabon niya para labangkal. Ada, Mike. Ada niya abay ti washing machine. Labak man dagiti badok tani, adun ti murang ko, awan pagsukatanan. Anya mo dito asabunan? San mga glabutab? Ang lablabutab, Mike. Nabanglupay na ti asabaon. Nabanglo nga, nakabangbang silang arudan di paglabutab. Nagbas ti labutab na. Asino gimatang iti dayto asabon na yanggal? Niyan tim ginatang na ija store. Ay, ijay ili nga min ti paggatangan nyo Ado ti pagpilyan nyo ijay. No di ta istor langay na. Manmano ti lako da dita. Kapilitan lang nga gatangam tawam mga rod pagpilyam. Ala, ano samdaytan tay sumot nga rudyad Ay, hanya pa'y ngay. Wanan Bagbaga mamadya ka nakamataw. Hanya matikas dya nga style nan. Nagsadot. Muwan nga raw. Iso siguro ang nagapada iti inana takas jay ti ugali na. Kano nga gawi daya? Saka mo nagadong ti balon na abado na. Sangasakaw di bado na. Kaya't asawon na ita, mabayag nga agnaad di ti balay. Himpakada na ti panagnadnan ditoy. Basta ko na naman nga agbakas siya. Ngam di na matimbagan o aging katkanaw. Nakasarita mo, di ka bagis mo. Saan pa'y? Ngam gagaraag to ti mapani di balay da no adawayak. Ay, hanya matikas na biyagan. Nay, Awan pa'y masida na imasmal. Sardinas, toyo, tinapakan, itluglat, masigsida di tuyag. Na, kasita. Sumana umanan ako namlan isot bumalayan. mala ta kasaritak man. Nya, matikas tuyan. Isarding mo man ti kastangar aramidam si kabanjay. Apa yan yung problema maya? Kasano, awan pa'y naimas asidaan matangkol. Nabayagan na jak imigo piti sabaw. Tapasig mo't atuyo kan itlog ti paspasidayo kada tao. No kaya't mo tagsiday tinaimas. Agtrabaho ka. Mangged ka. Tapno da pangalamit igatang mo iti sidaam. Aglablabos ka na. Gaputa agul uli magkamilaan. Agruam ka magtan. Agdabog-dabog diti balay. Apay si kaya ti bumalay dito. Nalipatam samot ten abisita ka laang. Ni, unay kayo matanangkol. Kanakandak ng bisita ti pang ibilbilangan nyo kanyak ditoy? Ay, awan ka anakak asadaw, banjay. Taamin na ka anakak, pasid da anagagad. Kan anda pa nagbainda. Gaputawan kwartak, kaslakuton matan ti pagkitkitaan nyo kanyak, angkol. Nagalas mo ti kastang aramid yung aulitugan. Agawit ka langan. Tama nga no, nyapay ti maaramid ko ken ka. Jak kayat ti may lawaan. Wanan! Pumanaw akon! Agpada kayo iti ugali ti kabagis yung. Nagalas na ramid yung agkabsat. Jak pagtatak ko ng tagnan diti balayo. Katagyaman na, kadagiti impalpalamot yung kanyak, angkol. Sapay kuma, tadi kay tumadidigray ti kastang araramidan nyo. Abas tagpapanaw kayo latan iti tao. Imbes at tulungan dak, saan tayo rumanda mo? Nay, nagpaili ka magayam ka ba, guys? Wain kabagays.
Ta nasakit ti saka ni ipagmaw. Iso asak ti imay nagpalingkay. Ay, way, pasensyakan ano pinapanaw ko jay anak mo iti balay. Ay, awan rumba nga ikidawam iti pasensya ka bagay's. Tamok ti ugali di anak ko. Sakit di ati agkid daw iti pasensya. Ita lang amin na maamuak ti ugali na. Pudno gayam ti ibagbaga dagiti tattao as sadot da di nga anak mo. Ay, wun ka bagay's. Grabe. Sano saan ama kasi day tinaimas. Agdabog-dabogan. Kahit ayan nan ngay, nagawidan iti balayaw. Saan ka bagay's? Diyak mo no napanan namaneng. Eh, unak man nung nag-awidan. Tayo di binaklay na di sa ngasako abado na tiamok, nagdiretson ang nag-awid di balayaw. Kaguran nakday jay. Tanagdakas ti panagkitkita na kanyak. Iso asaan nga agawid day jay ije balay. Payakas jay da di nga anak mau. Na-adik samot nga minan iti ka sa cellphone na. Uwan siguro Jay laagay ay ayam iti cellphone tar aramiden na. Iso ti pagpuypuyatan na. Ay, oray bagbagaak. Nga maawan mo denggan na. Sungbatan nakpay iti baribar. Iso masurunak mo no daduma kabagays. Darna, friend. Tulungan na kuma. Agpakpakakasyak. Awan sa balya pagkamangak. Si kalangan tamo ka makatulong kanya. Ala, anya ngay deta nakasako abinaklay mo. Badok, friend. Pinagtalaw dak nga ni Jebalay mi. Linaksid dakon nga anak. Anya? Ay. Ala anusam dito'y dagus ko, tanalipit. Good for one laeng atalaga. Wen talaga kasta. Ngam, apay, di ka nagaw-awid ije balayaw? Weekend ti panagawid ko. Mabanugak mo nga mino agin nawid ak ijay balay. Ta dito'y magngarod ili ti ayan ti trabaho. Agyaman ak nga rod, friend, Nagsaya at kaagayam. Bayam, tainton bumaknangak. Agi patakbirak to iti mansyon ko dito ili. Makipagnaid kan to makanyak. Libre ti panagnaid mo. Ikang kanto iti silid mo. Ay na, di ka pala agsasao iti kasta. Ta mga numasukal. Saaman. Patpatya mo na ita sukal-sukal. Basta, bumaknangak to darna. Hello, ading balasang. Ay, balasang ka pa yarin. Ay, apay, anyat pagkit kitam kanya kada nasawa na. Sa anak malo siya nga. Ay, kat awan kastay agsigurado, Kaya't kung amin ti makisiningad kan ka, ading. Ha? Nakita ngamin nga da sa ngay ilinidar na akaaruma mi. Iso ngay mayak. Sige, awan oras ko ang makisarita. Kaya't mo ti ice cream, ading. Wano pizza ti kayat mo. Ha? Ayan na ngay nga rod. Ay, kain na gumatang, Asidaglang mo dito ti pagkatangan. Uray na tayong naggumatang. Ay, nangan kan, wano saan pa? Sampay nga rod. Tawa mo na masasidaan dito eh. Kaya't mo, tayong talangan mangan itirwar. Ilibre ka, ading. Ha? Sige Mabit lang nga rod. Tayo sarak ti pagnanagdan mi. Ngam na San aga po ta makikuyugak kan kakayat kamutan Di mo kumaikan iti sabanya kay papananti susurot ko kang ka. Ha? Oo, danag mo na ya. Sa anak mo takasta. Anyamad tan ti kastoy amasangputan. Naggulo diti unag. Agkay wara. Banjay, agring ka man. Kita ang mamat dagiti plato. Mangilngilaw dan. Aginaw kamot Nabambanog na tao ang naggapo iti trabaho. Ngam kastoy ti masangputan. Ay na, makapa-stress. Pasensya ka na. Kasangsangpot ko ngamin itay. Nabanuga kiso ngayon turog ko pa'y. Hay, saan ang mabalin ti kastoy? Anyamot ti kasta nga ugali mon? Pumanaw ka langan. Tama istrisak no adda ka dito'y dagus ko. Bumangon ka dita, ta pumanaw kan. Unay kamutan! Kung naklano na singput ka gayam! Ngam nagalas magkayam to galim! Gapumulakan ka, iso apapanawang ka. Wanan! Natangsit ka magayam!
Kung namulan nakapimpintas mo to dagos mo mag. Saan mo presentable? Nagilat ka nagbangsi. Ha? Ay, no kasta, kayat nak, Vanji. Ay, kapilitan tawang mo sa bali pagkamangak. Kaapak amin natatao dito lubungan. Ay na, nakaragragsakak, Vanji. Ngamin, kinayat nak, nga oray sa anak agwapaw. Ay, oray sa anak agwapaw, na gwapo mo tibulsak. Uwang nga rod. Kanayon mga adot kwartam. Pangalalaam nga iti kwartam. Legal, ti pagsapulak. Imayak lang nagbakasyon ita balay na kabagis ko. Ngam, iti probinsya ti ayan ti balay ko. Ha? Adda balay mo? Adda, nalawa ti garden ko. Iso nga, ado ti kwartak. Diyak pa'y nga rod na singer amin na lakok anatang. No kayat mo, kuyugan lak tayong tag singer. Kalpasan na, agawid tan iti lugar may. Mayat ka? Ha? Yawid na kon? Katuwa na. Agayan ayat tang arudan. Naimbagi ti balay, taawan ka apa mijay. Saan ka nga apapaan, ta ay ayatin ka, Vanji. I love you. Sige Ngam, nay, di nakpagtrabaho na tanay. Ipakpakaw na kon. Awan am mo katrabaho. Uy, matungpal, Vanji, my sweetheart. Hello, nanang. Hello, naimbag man tay mawag ka. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kan ka. Imawagak, takayat ko lang ipakam nga dan nobyok. Sino tinubyo ang Vanjay? Ni Freddy baknang, tanalawa ti dagana dito lugar da. Ken nagagat, nalawa ti garden na. Ay kat nasaya at nakasara ka itinagagat anubyo. Kat ipasyar mo dito'y balay Wen, umay kaminto tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Anya nga, di baknangak itan? Siya ka tinagtagibas sityo iday. Imbadbadag kan inrororoman nyo. Ngamita, dandak kalabalay ko. Ha? Doon niya akitan nanang. Tila ibagbag amat. Panuno mula day ta anak ko. Ngam awan mangirororoman kang ka. Ay naklunan nyo ka din. Mala sige, agawid kami ton. Bye. Agasam, 12 ababoy tinapartay, iti kalkalpas akasar de banjay kabagays. Wen, ngam dandanimot latakim murag. Wen ata nagadumat ti dimmaray. Agasam ta sa nga pulo alugan na partidos ni Freddy at dimmaray ngay. Ala, sana bale. Tinapatag, nalpasan ti kasar. Kasla limas tugmat jay anak mau. Kung amitlan asino na madam iti kasarda, nakabani ka sa mangmanmandar ka nagiti aglutlutaw. Ay, Baknang aya talaga ni Priday. nalawa ka no ti talon na. Nalawa ti mula na anateng. Ay, sumot lagayam Ay, kat nasaya at nangayat iti anak mau nga uray sa doubt. Bareng maanusan na ajay ka anakam kabagis. Para kan ka, Vanji. Regalo kan ka. Kabarbaro unay dito. Wow! Agasem. Nalpasan ti kasartang maringregaluan nakpailaan. Anya nga daytoy. Binalkot mo matitikas talaunay. Lukatam atap no makitam. Sige. Ni, anya daytoy? Para ga pasamot. Uy, natadam da ito. Kanda ito pa, bunang. Tay basit la abunang tiginatang ka, tapno saan anadagsag. Apay, dagitoy bunang kaskada para gapas ngay. Ananwa dagitoy. Kat usaram Aggapas ka. Agparaspas ka iti tambak. Ken igatangan kan to pa iti sanggap mo. Ka agmulat iti mais. Anya, pagtrabahuan nak, Freddy? Katuan Anyat kayat mo, agsenyorita ka? Ay, sana mabalin Isungarog nga nasawa ka, tapno da katulong kang agtalon. Nay, laglagi pam. 12 ababoy di na parte hindi kasarta. Ay, manjak!
Masadutak ngagtalon. Sige, padasamtisan ngagtrabaho, ta makaraman ka kanyak. Makita mo na ti agamgam. Dumanon to'y gum-gum ko di tamuging mo, nagsadot-sadot ka. Awan sadot di ti lugar may. Agtrabaho amin, pati babay. Ngam, sana ka na irwam iti trabaho. Meron kan to Sursuruwa mo. No kasapulan nga iwayway ka akaslanuang ijitalon. Iwayway ka, tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ti sadot dito, Ivan J. Naimbag man, tapim masyar kayo kin ni Freddy dito'y balay, anak ko. Jack kaya tantag subli ijay lugar da Freddy nanang. Apay, Agbati ak dito yun. Nagrigat ti trabaho ijay talon. Inal daw ka ngay wayway nak ni Freddy ijay talonan. Sinaaksan. Ay, di nagpadasa na sinahan, Van J. Ha? Taawan madingar aramidakan ka. Saan ka kinabkabil? Saan ka binisbisin? Wala ngam layat-layatan na man o diyag trabaho. Layat lang na jay. Jakmot idandanon. Kan isursuro kay tinasayat nga ramidam. Amumat, adyak kayat tisadot nga asawa. Nanang, bagbagaan niyaw ta anak yaw. No kayat na tisina, idalan mi itiligal. Agpaanal kami. Ngam, isaw, tiyag gastos. Nanang. ay nahavan di anak ko. Agbalbaliw ka nga minun. Ikatumon ti kinasadot mo. Aggagat ka nga minun Saan mat adakas tar aramiden ti asawam? Ta isursuro na kala iti rumbang nga aramidem. Nanang. Di ka kat agyaman ta nakatumpong ka iti nasingpet kan nagagat nga asawa. Nadlaw ko anan akam di asawa, Vanji. No paluspusam, saan kan amakasarak iti kaskan kwa na? Iso adi ka nagsadot-sadot, anak ko. Tulungam di asawam amanggad. Ta para matla iti masakbayan nyo, ti aramidan nyo. Talaga akayat ko na sinaan idi ni Freddy ngam no sinaak awamot sa bali apapana. Iso ngay nanusaklatan, tinagtrabaho iti talon. Idi damo talaga permi amarigatanak. Ngam idagbaybayag iniinot matan anay ruwama. Aging ganadan kami iti anak, kat oreadan anak ko, tultulungak lata ti asawak ngagtrabaho iti talon. Kat itayin enjoy akong tagtrabaho, akadwak ti asawak. Kat gapoy ti kinagagat mi, at dan ornong mi apag-iskwelan to, dagiti anak mi. Alakastan, tigayem mo, Vanji. Ala gagayam, ditan din nagpatinggan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Sagsagot ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Katmanan, Merry Christmas, iti tonggal maysa. God bless! Manang Biyana! Hello gagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kan dagiti partidos ni Bakit na dita Sinait, Ilocosur, Yabes kan Abela family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi sa napudno anagan tintay drama kastiti ko nana. Dear Manang Biyanang, nagtrabaho aki diti construction. Ngam ididandaniak na disgrasya, nagnerbiyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho, kat ni bakit kulangan tagtrabaho. Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi, jak kaya taglaba ka nagdalos, tamang ano ko na anda nga under di sayaak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot, abaraw. Muring amin ang. Ay na, amumat ajak masangot ti aglabala kay. Intun day off ko pa'y lati panaglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae, paglabaan na kiday. Ibagaran tupay ng under di sayak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umon, Ema.
ito lang mo't nga awan trabaho. Mano ataw na nagtrabaho ak iti construction. Adan dani pa nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimot karbengak nga ginana. Uray sumagmamanula abulan ko mamay. Ay, kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam aginana kang rudmut ah. Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingka kat aglaban. Ay, manjak. Ibagaran tuping ang durnak. Kat di aglamang kang aglaba, tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldom. Ay ka, problema ka daytan ah. Anyat nagan mo aday, kan manutawin mo, single ka kadiwan no sa anayin. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Ah, kay nakaamuam nga kasapulan na kiti babauna naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging agtrabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababaunayin. Jak kaya ti maritais, kan jak kaya ti rawat ababaunayin. Ha? 3 times adilang ti pandangan ditaw, awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan, sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nga trabaho aday. Ay, paiso aya nga adda ka no babaunan ninyo ng Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga katulong, kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga ron day tangay. Makaamo di manugang nyo ah. Kuna namat a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida ah. Agkuy-kuya ko ijay balay. Isungarod ang nagtrabaho ak. Tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipasdak apag trabahuan na idi. Dimot simbrakan. Nagbutangan. Anyan. Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Yak amukan ko na. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan mina? Di nakapagserbian. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbian. Kan di nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen takabailak ti mangilaba iti badok ading. Nilakay ko na ang ti pagserbiam. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itatay bagak. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbiam. Ngam tangay di na kaya tapag serbiam. Kagudwamot nga rin ti isweldokin ka niya. Ni, apay ngay manong? Una, tabasit mo ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito'y balayo. Nay, apay nga kasta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaunan di ti balay. Ngam apay nga kasta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kasta nga raw, jak itudon at isuldom. Ta di ka mo tagtung palit ti tulagan ta. Anya? Kasano langan nga jay diaper kan gatas ta anak ko. Agpakpakaasi ak manong, itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita no kasano umina. Ay na, nagpintas ko ti asawa ko na ya. Nagmayat nga agkanti pingping mo pakahit. Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso ang nalailo ka manan. Ni bak may nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti pasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan kwa na.
Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang itibagas da ijay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamot ka na. Nagpintas ka pa imaw. Di nakmaala itilamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, tasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplite ng awid. Ay, kasanungat na dito yan, Mina. Naragrag ko magngami, di pitakak adeng. Kasi anak mata. No anak nga bayadan. Agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Nangina day di ginatang ka. Swerte ano malakom day jay. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ngagpailay. Tay nakilako di washing machine, tay iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rod pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agila ko ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mo ngamin mangto di ti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin ngagkatulong ket awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibas si tanak mo launa ya. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasanamatan. Di mo't kayat ni bagat ka ng ilakok di washing machine may adayng. Ala. Kasano nga yan? Di agdarumak nga rodan. Idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyaklangan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawa ka, para kang ka. Kinapuno na, nabayagan na kursonada ka. Inlimad ko lang na ita. Ang agpaisaw. Nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan. Ta panawa kong di asawa. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawa? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ayatan ta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang kami Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso aka daing. O niya, kayat nak, ta agawin tan iti lugar yaw. Katanyat pagplete tangay. Agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe. Boyfriend ko. Ha? Agmanwak na. Ada, sumberak kayo. Apay, Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanyak. Basta dia kay payla kumaag kakaida ah. Tane, diyak kayat ama ulit tida pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngam ne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapul nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglotloto mi ditoy. Sana problema na ita, nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pala agkakaida kinimina ah. Agkaida kayon to no ikasar mo ti anak ko. Nagkasatak na kinayat na Mina. Uwan angam ada matanan asawam. Nagpada talang. Padamot ng anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaidaan ni nanang mo. kat aganos ta ah? Agam,
ilibas tanto tiyag kasilid. Nagrinam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas niya nakaturong nga mariknanam ay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafi. Kan di ka madanagan ta sinaakon di asawak. Inak to alahanin na kiti kauskaw ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Way, no kayat mo, kuyogan na, tadwa ta amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat Baka anya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan akong. I-post mo lang nga ti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay mo takas ti pupus mo? Apay missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikating pus mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitlaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa'y lang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Agam brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad Inak manggod tapnawan may bagbagam. Tapno di mo ibagbaga sa dutak. Imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga agam brudak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sakto makapaway. Kasano day ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limad. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami nun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamot ang imbaga. Talaga ajak imbagbaga tapno maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana yun. Kabalak ti agbiyahe asisya. Adagat kastan. Di pala nag-apply, agabroad adagusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kas damat nga rod ti kunak tatang. Iso alinapdak, ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kumaa. Imposible mat daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Agabroad adagusan. Bolilikaw. Nen, dumundin ka, Rafe. Ha? Ni, apa na nang? Dinakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagiddaak dito'y abay mo. Tapno mabuantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napig sa tiradar to'y lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta maturog. Tawan ma di aka ipapananday to'y. Kaya't kalaang abantayan, Rafe. Oh, ni ko mga rudmina ti abayan nyo sana siyak nana. Siya ka nga rod. Apay di ka makaawat. Agyaman ak unay itiindanon mo kanyak insan lando. Jaklaim pagarup maaramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero orisyak. Kasla jakpat yung tinakita ng naglawag. Naka-holding hands na. Very sweet na nga kuy-kuyo. Sandak anak kita insan. So na lang tada kadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. O sige, mapanakon. Oray taintad kong kadres da. Makamukan na niya teramida minsan. Masyanak lakin ka sa may bagak tinakita. Wan, nagyaman ak manan insan lando. Halo Emma, apa yung mawag ka? Awanam kini ba Apay nga italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Parigang arot di signal dito abroad. Abroad tarupam. Manangal lilaw. Ha? Di ko namjak ang mutar aramidang Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdawid mo dito balay. Kampayde, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan babayin mo. Alala, sana po nung ita. Pudno mo ita babaw ng langit eh.
nabiglaan adan kami ti relasyon. Oy, amina kay ma. Ada na ginaawatan may. Ang naramid ko ti kasjay, nga po iti utang ko kinkwana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta stricta ti inana. Sige, bye! Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na na. Sinaakon ni Emma. Este, sininaakon ko na kuma. Pumanaw kan. Aging babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may si asilid. E di da mo pa'y nakita ka sa balyan tinariak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sininaakon dyan sa awak na na. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka pa'y pumanaw. Idaraw ka. Agak arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Adakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ano, sumbrog ka. Tani, adar aramida. Ha? Anyat ko ko. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taidayan ti pagtrabaho ak. Ha? Hindi nakpanawan na darling. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsing-sing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanyak. Agsinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din, Pakawanan na ko, ma. Ay, puno, anagyanak iti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastala unay, ti panagpakpakaasik kini bakit ko ngampi manaw lata, kat na pan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Nagsansano ngak iti manuabulan, ngam sana ka na uma anang ay ayaw kan kwa na, kat impakitak ti panagbalbaliw ko, babaan ti panagsingsingpat ko. Isa na siyan matlaan kanya kat pinakawanak, kat naornos manan ti amin iti nagbaatan mi. Alakastan, tigayem mo, Rafi. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaang to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Nabara kablaaw para iti tunggal maysa iti naragsak nga aldaw kan oras yo amin. Thank you kada kayo gapu iti panang tartarabay. Wano panang padpadaan nyo kadag iti amin nga uploads to gayem yo. Ama ng biyanang kan biag ti tao at drama. Kat sapay la kumata di kay tupulos mauma. Ngamsakbay ti amin makablaaw mampay ni Maripas Natividad, Michelle Chavez, kan Ate Carmen from Aurora, Vega. Kastamatan kan ni Reynaldo Dipano, ni Homer Alamo kan nagiti kakadwana. Manipod man nga rod kani Kabsat Rino sa napod na nagan tintay drama kastiti ko nana. Dear man ng biyanang, naimbag nga oras mo. Aday di nobyak, agkasar kami kumaidin ngam bigla nagbaliw ti pangadeng ko. No apaya nagbaliw, iso ti binsa-binsa nga historyaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Anya kay Reno Barok. Nalpasen titulagan para ti kasaryo itanak kao. Umadanin ti kasaryo. Nakasagana kan? Itanya, tata. Amang ibakla iti responsibilidad mo iti pamilyam Ha? At na trabaho ti anak kao. Ngamsi ka, awan. So nga niya ti ekspektar mo aramida, minto nagasawa kayaw. Kwa? Siyempre, si kanto, tagbali na para laba, para lutaw, para dalaos. Kanod danton anak yo kaninda, si kantaw ti para awer iti anak yaw. Husto ako ano saan? Uwan tata,
Gusto kayo? Agtinulong kayo. Ayos lang nga oray para balay kan tao. Basta di mo paglabaan kan paglutuan ti anak kao. Tamo mahit nga na trabaho na. Mangan laang ti aramidan na no kas di asumang pahit manipod trabaho na. Nawatam. Puwan tata. Apay, manot plano yaw ngagbalin nga anak. Kwa? Oray upat ahon no innam tata. Anda kayo na ita. Basta si kantaw ti para aw-awer tapno agtultuloy ti trabaho ni Linda. Tamo may napintas ti saan na iti trabaho na. Uwan tata. Matungpal. Uy, Rino! Ha? Si kamot kayam na ta, Jema. Di ka nabigbigat hagos Uray sika, di ka nabigbig adagos. Pimo daw kamot ngamin, Jema. Ay na, gagangay na Tamol ti pagtrab-trabahwak idi. Nakakulungak latan, isapim mo dawak basit. Kunak no asino ti nakatugaw iti malikodan mi alamisaan, si kamot gayam. Umay ka dito yan, min. Tagkakalamisaan tayo. Bagkatam takanam dito yan. Alaman nga ron. Ang asino to'y balasitang akadwangay. Ay, anak ko. Ha? Ang tagaya man ng anak mo. Akit, ayan ti asawam nga Awan asawak. Anak ko iti kinabalasang. Anya? Mami, nag-text ni Daddy. Agpawit ka no iti kwartak. 10,000 ka no ti ipawit na. Ala, mangan ka kay din anak ko. Madlaw abak ng tiyama to'y anak mo Madlaw ang inginaan iti suot na. Naugumingan pala ang nagadun ti alahas na. Wen, Jack ilibak. Ada mabalinda iti biyag. Iso nga amin nakidawon ti anak na, itad na. Iso amin ti manggat-gatang iti kasapulan ni Mimi. Kasta aya? Saan man nati ama ti anak ko ti pagsaritaan ta? Change topic, please. Ay na, ingaraw mo. Natairak ka no latta ko na ni Jima. Replyak, ibagak mo't anak kapimpintas. Ay, Rino. Asino ti katetext mo? Umanisong ka. Ni Kadilinda Anubiam. Saan na nang? Ni Jima akaadalak idi elementarya. Anya, apay nga ron akas tatijar mo ang makitetext. Kas kalamaki, kiki. Ay gagangay na Oy, dandanikan mga sawa. Nga makigingin nantil ka pala iti sa balay. Ay, planok nga ron nga ipospon pa lang ti kasarmi ka ni Linda na nan. Anya, tapay, ka natulag nga ruden ti kasaryo. Panagkakayo nga ruden inton umay alawas. Agkayo-kayon iti pagsungrud inton kasaryo. Baybayan nyo pala takay kayo. Aguray pa na nan. Oh, apay nga imay ka Rino. Anyat masapul mo. Sikat ni masapol ko, Jima. Ni, anyat kaya't masawan? Agayatak ngamin kan ka. Iso nga umaya ko maagaram. No, anda pong nakabalin na. Di mo't umadanin ti kasaryo itinubiam. Ibabawi ko na di akasar. Anya, ala ka? Apay nga'y? Diyak man mo. Tay di nakita ka manan kat nagbaliw mo't ng tiriknak. Sikat ikayat ko ako pakasaran. Saan ani Linda? Anya? Ay sus, balasang ni Linda. Ngam siyang saan? Adan anak ko, Rino. Dahil na nga rin tinangayatakin ka, Jima. Di ka adan anak mo. Anya? May mayat gayam tayo adda anak na ngam di balasang. Ala, may mayat mo te balasang, ha? Ay, Basta sikat ikayat kong asawaan. I-break ko ni Linda. Ta si kaitan ti kalay saktaw. Ala, gusto Linda. Di ka nagsangit. Ubing ka pa Ado pa agaram kan ka. Amas nasaysayaat ngam siya. Di nakgurguraan Sana balay. Tawan mo't napasama kiti naggatang ta. Awan ikamat mo kanyak. Kansan tapay mo't na nakasar.
May mayatan at tikas to hingam tinagasawa ta sa akto ag babae. Ay, narigat tikas jay. Sa maawatan na kuma. Awan na mo ka nagbasulang kan ka rin, no? Uwan, ngam nagbaliw nga rudan tiriknak. Isa sorry Di ka kumagimulmulay ti sakit tinagam kanya-kanya. Aklunong ta kumaasaan na data tinaikari pare ti tunggal maysa. Impay ko amin na panagtalag kan panagayat ko kan ka. Nga mapay ngaya kasta ka. Kasta talaga. Ganun naman kaya. Ato tayo kalugong, pantalon, kan jacket nga intod mo kanyak, kan jay dua sinturon, kan 5 medyas. Isoblik tapno awan to ti iboy-iboy mo. Puhamon na kita! Managal lilaw! Raitor anobyo! Ala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin nga ikamat ti bagay. No talaga di na kan kayat na dya lalakay. No di na kan kayat. Pagan anong kumamot nga ay. Nagsakit tatang. Awan mo ka nagbasulang. Awan mo ka nagkuranga. Tainayat ko itikas taunay. Nga mapaya naramid na tikas di kanya. Bay-bay amon. Napintas ka. Uming ka pa'y. Ano na kita gusto ken ka. Makasara kantaw iti kasukat na dya lalakay. Sa bagay, pagan anong kumamot ti kasken kuana nga kat awan mo trabaho na. Istambay lang aroday. Nabisyo pa'y. Kanyat maganap mo ken kuana nga ay. Jay kiti padam nga da trabaho na ti pakiasawaam. Tapno adda katulungam agtrabaho anak kao. Rino, pudno ayat ti damag may papan ka na kayo kini Jima. Kanayon kayo kanong agkuyog. Wala nang, tadan nagkinaawatan may. Anya, insukat mo ni Linda kan kuana. Un, taiso ti pudno nga ay ayatag. Kan makapaupay mo't ngamin jay ama ni Linda. Nakais-istrikto. Di kam pala nagkaskasari ti anak na ngam rog-rogyan nanti makibibiyang ka na kami. Anya, Isa ni Jima ti ikasar kaw. Diyak kayato ni Linda. Nagbaaw ti panagayat ko kenkwana, gapo ijay man nakibiyang nga amana. May mayat ni Jima. Oray single mom, taawanan nagitidadakkel na. Siguradong awan to ti makibibiyang ka na kami, into nagasawa kami. unangem. Ay, Nga, adan anak na, kasta ka rin anak. Naitangarog tinangayatak kenkwana, ti kaadat anak na. anya, kay kayat mo jay adda anak na, ngem jay balasan. Awan madi amakitak dita, tanawayamag. Apay, may parit ayat ti mga saway ti balasang nga ina, nanang. Saan mo't kit di ngem duwan to ti biyag manak ko. Ti kunayo Ang mga no isudan to ti mangbiyag kanyak, nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan Rino. Kay kasanaw, dumanon kami, Jima. Pagsasaritaan tayo, ti kasarta. Si Kaman Rino. Andan ayan nakasagana pagkasarta. Adda, tay pagkasaran ni kumaidikan ni Linda. Dahil mo lang, ti aramatan tangag kasar. May sa anuang, kan limakit kagudwa ababoy. Ha? Limakit kagudwa nga. Wan ata lima adadakkel, kan basit di may kanam. Umdas na dyan, tadamat laok na anuang. Ay, mababainak pa ikit din kan ni Linda. Kasla inagawa kun itinobyo. Ay, sana dahil tati panunutom. Di namat mabalin nga ikamat ni bagina kanyak, tadyak mo't sinagsagi na pulos. Ti may sapi a problema. Manginom ka mo. Kano? Nalakalangit ka tunay ta abisyo, Jima. Agbalbaliw ako numalpas ti kasarta. Inton malpas pailat kasarta. San ka di mabalin arugyam itan ti panagbalbaliw mo? Sige, mabalin ngam inton may alawas ko ma. Tadapay agkasar no biga. Ha? Apay ayan no dagkasar? Kat siyempre, makisyatak pa'y mo't For the last time, Jima. Anya? Promise, maudin na ita panaginom ka. Ijak tong tiarak.
Sigurado ka Uy, promise. Ay, ngam ni Linda, kasanungatan. Ay, ayatan ka mo ngamin. Sorry laangan kan kwa na Sapay ko mata maaklon ng tumulaang tiya amin. Uy, nalaka ang makamove on na dyan. Tawan na pasama kiti nagbatan may. Ngam inayat na kamot. Kasanon, no saan tulat ta makailiw-liwag kat kamatan na kan tulat ta. O, aramidan na ti kasta. Di kanto iso katapulos. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Si kanti kaod dyan. Kan final di ti pusaw. Apay, talaga nagsina kayaon kan nilindahin san rinaw. O, insan nal daw. Kat agkasara ko ni ti mabiid. Apay, ada ka di mo kinayat kan nilindahin sa sininamin san? Awan. Ngam namiris ko amay mayat jay adda anak ng asawag. Ngam jay awan anak na. Anya? Apay ko namin san. Apay insan? Bumalasita ngayon dya anak ni Jima. Kabaalan nam ti agaw awer, aglutaw, agdalos, aglaba, kanda dumapay. Sana na masapo lamang hala kami ti babaunon may. Taaddan jay anak ni Jima katulungan may, insan. No kaste, mabalinan nga arman ni Linda, insan? Ha? In ko lasay mo matyandiar mo kaon. Mabalain? Ay, katuna. Kung saan na masapo lang ipakadam kanyag, taawan kat nga ron relasyon may. Isa nawaya kalatain saan. Anya ko naman akaw. Nag-aaram ka ni Naldaw akasinsin ni Rinaw. Wan tatang, Kayat mao, aklo na. no bilang kayat ko, kayat yo kadimat ngagbalin amanugang tatang. Ay katuwa na. Nasingpot-mot ni Naldaw kan nagagay. Oray siya na profesional ng nadiskarte iti biyag. At iwan na ang adayaw di kasinsin na nga ex-maw. Barang di nakto isukat akas iti naramid ti kasinsin na tatang. Saan ba't siguro? Ang tingitingam pa'y anay magtirik nam sakbaya pagsaritaan yaw ti panagkasaryaw. Narigat agdardarasudos anak kao. Uwan tatang. Di may hari. Ang sana taman. Ay, huston, nabanuga kon rino. Apay aya nagbartag kakit kaldawan ti kasarta. Kita man tit suraam. Nakababa pa ta sipar ta pantalon mon. Kan linaslis mon day ta slacks mo. Kan tabadom, bangking tabutonis nan. Aya, inikat ko kami nito ito na dagaang mo kami. Bay-bay amo na na bang-bangking ang butones. O may kakita nagsala na ba kahit? No, apay mga mina nagbartag ka, kakaldawan ti kasarta. Ni Jima mo, di ka kalig murmuryo, nalam ka. Mau din na siya pa nagbartik ko. Promise. Kau dyan na talaga na daw. For the last time. Ala. Oh my God. Salat ta. I-request ko ti cha music. Kasano nga agtsatsaka ka matumtumba ka gapo itinalaw sa bartak mo. Kabala. Ala. Oh my God. Sumarunukan tayo na kay baga patukarin na ti cha music. Ay na, ang mamanakaw. Hindi ka sarda, Jima kan Rinaw. Nabarbartak ni Rinaw. Di nala ibabay na niya asawa na. Uwan tatang, nadamag kunday ta itay agsapa idinapanak gimatang ija istor. Grabe mo't na dya tao. Baglaki din ata sa anweso tinakagasat mau. Uwan nga rod itala ang maamiris ko. Saan gayam anirino ti rumbang apara kanya. Wala. Napipiyapa di kasinsin na aninal daw ta. Nagagad kan nasingpot na jay. Awan pa'y bisyo na. Isong agkasar kayo hindi mo tayo. Uwan tatang, plano min at talaga ti agsimpakin ni Naldo.
Nagpasan ti kasarta, Jima. Wan nga rod, kamaudyanan na awanan ti pampanunutan ta. Ay, Bon, kumusta gayam ti ama ti anak mo? Di mo't baknang na jay. Wan, apay aya? Akit, kumusta? Mangmangtad mo't lay ti suporta ti putot nagnika. Wan binulan. Nagngina di cellphone ti anak mo. Iso ka di ti gimatang iti day jay. Wan, agkakangina amin agamit na tajay ama na ti mangmangtad kadagi jay. Sika angay, di na kahit ikan. Mangmangtad mo't angam no daduma jak awawatan. Tamangan man niya ti mako na di asawa na. Siguro nasingpot ti ama ti anak mo. Wan may salakid daw ti anak na itad na adagos. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Tano agpalya amang tad iti suporta ti anak na mabalin mo ngay darom. Saan mat kidya nagpalpalya apulos Rumbong lang, Jima. Mimi, ada ka di pa'y allowance mo? Apay ka di tatarino. Ikanak? Ay saanan? Adupay kwartak. Saan ka matkat dingek kan? Taawan pa'y kwarta kita. Damdamagak laeng no da pa'y allowance mo, anak. At dapay mat. Adupay Bumuludak man nga ron iti kwartam balasang ka. Bayadak taw no da kwartak. Mano? Oray 1,000 no da. 1,000 pesos. Ay, anya nga iti pang allowance ko no maibusti na bati. Di awagam ni papam. Ibagam nga 1 kwartamon. Ngam di mo ibagbaga nga imbagakwan. Di mo't saan anaimot ni papam. Saan? Nasingpet day jay. Kanayon nak nga ikaniti kwartak. No agteksak, pawitan na kadagos. Alangaron, dumawat ka, tabuludag pa iti 1,000 muwan. Wan, tata. Apay ngaglaladot ka, Jima. Ay, kagap-gapo kay health center. Masikugak ka no. Anya, nagsayatan. Adang ton anak ta. Huwag nga rod, kasanungay, awan ka di pa'y nastra ka matrabaho. Awan pa iba't nga ron tayo or-oraya ka pagtrabaho ako ma. Imbabawi dan samot manin. Agawa am tagbiro kiti panggadam atan adan ton anak ta. Win. Ang kasanon na awan na talaga ti master ka katrabaho bakal. Kat ikarigatam oran niya trabaho ditan, basta da pagsweldoam. Kan basta nadalo sa trabaho. Oraya ta damat ipaw-paw itya amat ti anak mo. Anya, ala, di mo pakibiyangan ti kwarta ti anak ko ata para kan kuha na day chay. Nagado ti ipaw-paw it na para ka ni Mimi. Apay, bukodan na kat amin lagi jayan. Nagado na nga. Bantayam ta anak ta ata kuyugok ni Mimi. Sabton na kano ti amana. Adan sa itod ti amana kan kuana. Sige, hanggang namangan kayo ijarwar, ibalkutan daktumotan niya. Kaadwem to ti karnay. Ala, mapang kami nga rodan. Aw-awiram ti anak ta Di mo iturturugan. Nanang, umayak man. Nay, apay nga isursur-sur mo ta anak mo katrabrabi eh. Di ba't agawi dun da Jima kalmimi nanang. Napalanda ay Nakisinarak da iti ama ni Mimi. Hanggang manungal dawon adita nagawawid. Kunak na agawid da ita hanggang awan mutan. Anya, apay makisinsin narak da ay Uwan kanayon. Hanggang madanagan akon. Sa bali mutan tagparparik na kanyak nanang. Anya, awagam ida Di namat sungsung-batan ti awag ko. Kan adda na amuak. Nabalo ka nun sa ngaminan di ama ti anak na. Anya, Madanagan ak nanang. Abangan mo't no nagsinubyandan. anya, Awagan niyo man ni Jima nanang. Barang sungbatan na kayo. mabit lang nga raw tala ti cellphone ko.
Hello, Jima Balasang ko. Sa dino ti ayan mo ita? Ada kami diti balay ti ama ni Mimi, nanang. Api ka di. Ay, ikwa. Ur-urayan da kayo nga mindarino kanti anak yo. Kaano kayo nga agawid? Inton bigat, nanang. Umay ko alaan ta anak ko. Ah, apay. Pangipanam ngay iti anak yo. Ay, basta. Maman yun to kanirino, nanang. Sige, bye. Sige nga, Rod. Bye. Apay nga alam ti anak ta. Papanan niyo. Agpaaya ka babaunan iji balay ti ama ni Mimi. Ala agtanak ta amangan no mabaybayam. Ibagam tagpaiso kanyak. Agpaay ka ababaunan unan niya. Naamwa ka na balong ti ama ni Mimi. Nagsinubyan kayo ka di? Saan? Ngam planok ti makisinubyan kan kwa na. Tananamnam ay ti biyag ko iti danana. Anya? Ay sana. Anya kamatan. Hindi ka kadagsasaw iti kasta. Bayam, tagtrabaho akong mabigat. Sumuro ta kadainsan ko ama pa nagtrabaho. Adasir kan niya trabaho. Pangasim Ajima, di nakpanawan, di naksinaan. Ay ayatin ka. Patpatgan kayo iti anak ta. Hindi mo ipanaw ti anak ta kanya. Mabagtitak ng panawan raga. Ala, kita akpay, nupudnong agbalbaliw kan rino. Aramidam, saan nga iti sa ulaang? Nagdanaga kiti kasta unay, nagbutengak, apanawan nagtasawak, isungeng karigatak tinagtrabaho. Kaya't kasi na saan na napimanaw. Mawatak matkit di asawak no apayadandanin na sulisog, tabasol kumatlaang. Tangamin awan aalis tuwak ngagdiskarte ti pagbiagmi. Ngamita saan la doble no di triple kayo dakpayan para iti pamilyak. Alakastan, tigayem mo, Rino. Ala gagayam ditan dinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.